chian vai dia hian kan zinga iking lo pui per sela di ram hi kan le na thari lo thema se hallelujah lalpa kan chian iking kan pa se hey amen 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 hallelujah amen hey kan pakat sa imam el kan tanay tuan ng Calvary lalpa itisan suwa sa kan andam ayun o jamoy Calvary dan busuk masik Randang samay kisam may nabi o hindi kama mo siya kan sabay kan nilolo kan itang sila lalpa may niya ito kan dito sa atakin kan sino nga narinig siya fiancé hallelujah lalpa linda ka ining kan fabrikan sa yin siyang himpang pwede so ina ti ati kay ko kan tulit kan fate kan siyang may niya yan in siyang himpang sa mga rin kipen kay ko lalpa kan saksiyan ang tabi Hemlitin na yang teacher akan minum. Namerot suatu kibit itu kamsia. Lalpa kamsian. Suarga yang tahu mana yang anjing yang akal bercungcung tiran saya. Haleluya, amin, amin, amin. Kamera yang kamsia. Sumitin din sa lalpa. Hindi naman kapal. Bebla na ni Iswa. Ano bebe? Hindi ay yakan ang kapusahan.